Televidente oyente, danke para quedar conosco e agora nos informe de Holanda. Dos días después que ela cumple 18 años y de capacidad de sucesor oficial de Su Majestad Rey Willem-Alexander, Princesa Amalia a tener su primer discurso de Raad van State. Tava uma apresentação segura que demonstrar respeito para sua prinses Beatrix. Met trots begeleiden we haar bij haar intrede in deze raad, die zo'n belangrijke functie vervult in onze democratische rechtsstaat. De Raad van State maakt zich sterk voor de eenheid en kwaliteit van het openbaar bestuur en voor de rechtsbescherming van de burgers van dit land. In dit belangrijke werk is zelfkritische reflectie een continue opdracht. Ik weet hoeveel deskundigheid, ervaring en oprechte betrokkenheid er binnen de Raad zijn samengebracht. En wij zijn u dankbaar dat u onze dochter op deze hartelijke wijze verwelkomt en dat u haar in de toekomstige jaren kennis wilt laten maken met de inhoud van uw werk. Lieve Amalia, gisteren vierden we je 18e verjaardag. En onze grondwet bepaalt dat je na het bereiken van die leeftijd zitting hebt in deze raad. Dat gaat automatisch, maar het is geen automatisme. Het is een persoonlijke verbinding die je de kans geeft om meer inzicht te krijgen in de vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land. Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, van rechtswege zitting in de Raad van State. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst hoop ik, al is er ook altijd het besef dat het morgen kan zijn. Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het Koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter. Mijn grootmoeder en ook u, voorzitter, hebben al mogen profiteren van het heldere inzicht dat de Raad daarover biedt. In die lijn hoop ik ook, na de afronding van mijn studie, de vergaderingen regelmatig bij te wonen. Ik zeg hier vol overtuiging de woorden van mijn grootmoeder uit 1956 na. Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal, bewust van mijn verantwoordelijkheid, trachten een goede leerling te zijn. U, voorzitter, dank ik dat u mij in de Raad hebt willen binnenleiden. En in u, vicepresident, dank ik de leden voor de hartelijke wijze waarop zij mij vandaag in hun midden ontvangen. Essa aqui pues estava a notícia voor de Holanda. E agora nós seguimos mais hora com nossa notícia de Bonaire. Voor de dia 5 de novembro de 2021 até 28 de novembro de 2021, há-se uma investigação de queijo correndo na queda com durante muito tempo depois que não estava tendo COVID-19. Dr. Luz Jasper, de APB, explica como a investigação aqui e Kiko está o resultado. Ja, we hebben inderdaad in de afgelopen 3 weken hebben wij onderzoek gedaan naar het voorkomen van long covid, dus langdurige klachten na een corona-infectie. En we hebben een hele hoge respons, dus bijna 500 patiënten hebben aan ons onderzoek meegedaan. En iets minder dan 100 patiënten die geen corona hebben gehad, hebben aan ons onderzoek meegedaan. De mensen voelden zich goed gehoord, vonden het fijn om hun verhaal te doen. En we gaan in de komende maanden natuurlijk kijken wat het onderzoek heeft opgeleverd. Is er al een overzicht van welke de meeste klachten waren? Nee, dat weten we helaas nog niet. We hebben wel de indruk dat ongeveer 1 op de 4 of 1 op de 3 patiënten inderdaad langdurige klachten heeft. We weten uit ander onderzoek dat dat soms gaat om concentratieproblemen, om hoofdpijn, moeheid, spierzwakte. Dus we zijn heel benieuwd of we hetzelfde zullen gaan vinden op Bonaire. En wat betreft deze onderzoek, is het nu tot hier dat het blijft of komen er nog meer onderzoeken? Ja, vooralsnog doen we eerst dit. Als het onderzoek nou in de toekomst nog een keer herhaald moet worden, bijvoorbeeld over een half jaar, want nieuwe varianten kunnen ook maken dat er weer ander type klachten worden gepresenteerd, dan kunnen we het te zijner tijd ook herhalen. Laatste.
Por tomar nota que na Bonaire recientemente estava tendo uma subida drástica para o caso de COVID. Ele pergunta assim na Dr. Jaspers de APB de quanto está a porcentagem de jovens que está contagiado e a la vez explica de variante novo Omicron. Ja, wij doen inderdaad iedere week een analyse en dan kijken we natuurlijk ook van wat voor waar de mensen besmet raken. In de afgelopen week zagen we inderdaad wel iets minder besmettingen. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat zal doorzetten. En wat we zien is dat in ongeveer 1 op de 3 gevallen vinden we geen bron. Als we wel een bron vinden, is dat bij 1 op de 3 meestal bij kinderen onder de 18, vaak gerelateerd aan school. Bij 1 op de 3 gebeurt het in de thuissituatie en bij 1 op de 3 is het iets anders, bijvoorbeeld werkgerelateerd of reisgerelateerd. En we weten ook dat nu een nieuwe variant is, de Omicron. Het is nog niet op Bonaire, maar ik denk wel dat de mensen een beetje toch vrezen dat deze hier op Bonaire binnenkomen. Wat zijn de symptomen? Zijn deze hetzelfde? Wat kunnen we vertellen over Omicron? Ja, we weten nog vrij weinig over Omicron. Daarvoor moeten we toch afwachten wat de onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie ons gaan vertellen. Op Bonaire is inderdaad nog geen Omicron-variant. En vanuit publieke gezondheid houden wij de situatie heel nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat als iemand zich wil laten testen, dat onze callcenter ook zal vragen of diegene een reisgeschiedenis heeft. En als dat zo is, dan doen we de test bij het laboratorium die ook die varianten kan bepalen. En in het bron- en contactonderzoek doen we hetzelfde. Dus we vragen bij alle patiënten of ze een reisgeschiedenis hebben in de afgelopen 14 dagen. En als dat zo is, dan doen we uitgebreid bron- en contactonderzoek. Senhor Clark Abraham, líder do Partido Democrata, ave den oranan de Mehinta a tener rueda de prensa referente poner Chogogo Resort, qual estava emotivo com a pedir reunião público. A la vez, senhor Abraham ta conta kiko história asianan para cubir artificial que estava aqui na Bonaire. Você está na altura de a situação andando, nesse caso aqui, nós por a lista de mídia, antes da hora saca artigo semana passada, caminho com indicar que o governo estava tendo intenção com o executivo para dar gedoogbeschikking para assim permitir, tras de nós mesmos aqui para desenvolver praia artificial. 5 e permitem necessário tabata donar. Desde esse também nós podemos tomar nota, Rijksvertegenwoordiger se pergunta, etc. Ribetópico aqui, haciendo essa pergunta na colégio executivo. A la vez também nós fração a pedir uma reunião urgente Ribetópico aqui. Ante motivo dessa argumento que está claro. Não está por nada na Bonaire, nós temos lei e regra para não somente para travis artificial, pero para turcos. Orbo que trouw caso, vamos ter bouwvergunning. Orbo que correr em tráfico, vamos ter rijbewijs. Quem tem regra não que está rigindo as comunidades, que tudo tem que cumprir com igualmente. Por motivo aí também nós pedimos a reunião pública aqui de com nos regras na natureza está estipulada que vamos se cumprir com para vir na vigor para ganhar permit de natureza para pôr para praia público na Bonaire. Ou para nós compreender a gravidade da situação, nós precisamos compreender de como tem regra não para a praia pública. A copa gente que está na Bonaire, está vivo na Bonaire, agora que portanto nem corda. Me também mira, a de carne não tem para a câmera, a carne basta young, portanto não tem corda. Nós abinco e regra não aqui, simplesmente de experiência. Qual a experiência? Na 1988, Orkanga passa na Bonaire, John, destruir, mitar costa vai com ele. Na 1993, Breta passa. Na 99, Leni a passa. Na 2004, Ivan a passa. Na 2008, Orkan Omar a passa. 2010, Thomas. 2016, Matthew. E Orkan a que passa, e tu Orkan que passa, a dona nossa experiência, que te custa que passa. Romanang, nós turismo, nos pan, é o qual está se Bonaire diferente, então está aceita algo remarcável. Bonaire também top 3 mundialmente de divers destination de shore diving. Rima pergunta assim durante a rueda de prensa na Sr. Clark Abraham, líder político do Partido Democrata, de que está o rol de Stinapa a work no Chogogo Resort gedoog beleid. Sr. Abraham explica o seguinte.
Conselho Insular aduna coletivo tarefa para vinco condicionam com não também executar e ordenança. Não olvidar Conselho Insular está tra lei, coletivo está executar a lei. Não também condicionam com não também executar e o qual Conselho Insular avisa. Den e ordenança estipulada amigo Conselho Coletivo por apontar órgão para fazer trabalho de handhaving, para fazer trabalho de controle e manutenção de lei. Esse é o suceder. A lei que o Conselho Insular atrás, o coletivo aduna stina petareia com não independentemente de para não controlar que tu rende na boneiro está cumpre com a ordenança e que decisão. Agora, tem dilema. De como nós estipulamos uma lei, o coletivo está decidir que na toma decisão que não está vai manter a lei. Para minha pergunta tá, me mesa repassar a lei, me também um caminho de lei para, so normalmente para porque assim manter uma lei, botar melhor hard hate clausula de uma lei, caminho que tá bisa tem que baú de certa condição, portar a lei que tá muito rígido, me tá dando autoridade na ex of a órgão para não por tomar decisão alternativa. E não tá parado em ordenança. Que men basari bakiko, be seita síntico, e por tomar decisão que não tá mantendo a lei. E não tem. Pero em respeito a isso, no momento aqui, o Colégio Executivo aduna de conhecer, que não decidir, que não também manter mais. No lubida, aí não se tinha de um rol difícil, se tinha a manter a caba, se tinha a aduna num processo bal, junto com o openbare lichaam, junto com o toezicht handhaving, aduna nang dwangsom, nang no a cumprir, depois que aduna nang dwangsom, a verbeuren dwangsom. Nós temos indicação que essa de reunião junto com Stinapa, pergunta não com Stinapa seguir, junto com Stinapa, com o OM, com o gezagheber tabisa de reunião e com etan, com o minister handhaaf mas. Itu doen opdracht para o handhaaf, com o officier van justitie, me ser expliquele, com em podisi di que ora OM ta handhaaf of lagi handhaaf. Pero tá aqui que nós tá bezig com ne. Essa que se tá bom toch? O mandatário também bisa três políticas, separação de poder. O segundo está a lei, o segundo está a executar a lei, o segundo está a controlar que está a cumprir com a lei. O colégio executivo também manda bisa, o MGO não handhaaf. É motivo que a fração de democrata a pedir reunião ayer, tapa é hecho que mirando a situação que surge para que multa que a dona poner o resort, senhor Abraham te explica que tem certo amtenar a queda amenaça que se não mantém a lei, não lo perde no trabalho. Pero, informação que nós disponível, ando tá pensando também que reunião era que praticamente amtenar se não ameaçar. Certo amtenar hasta ameaçar se não vai manter lei, que não lo vai manter no trabalho. Entretanto, o jurista que está na tua handhaving aqui está acaba fora de trabalho na OLB. Passou a pessoa aqui a guarda ameaçar para desoriador não. Ora lá ia gabi não que sabe que lei para dona não dwangsom. Não ameaçar, então aparentemente hasta pone, mas não se ocupa para puxar essa que foi de lugar. Mind you, não? Nós temos uma lei. Mita emplear gente para vai fazer trabalho para cumprir a lei. Não vai dar meu número como governo. Não vai a pessoa não que bota bisando que bota compreender com a lei, tá bota mão não, puxa na fo, ameaçar não. Que a botar como colégio, bu não tá proteger o empregado que vai fazer trabalho na bom número. Não olvidar, tá casar que abre mês afirma. E dwangsom. Tem mês afirme. Ao botar mano empregado, é bouda. Vai ver, agora não tá ameaçar, a tu puxa o bouda, então vou meter evitar na minha dar um café, amanhã não sinto o brother com o outro assim lá. Então botar ninguém de assim aangifte para proteger o empregado. Mita querer que qualquer um de nós, se nós não trabalhamos, trata-nos assim, que bonta querer para não trabalhar, passou bonta sentido, tá com o cara, botar assim ele. A bota prensa, bota iega, bota base bota trabalho, a uena tá agredido, mas sabe, ando bota dentro bota lá gabu colocar, bota vai salir, que buco pode peligro trobe. Nunca bebida. Dus é incrível, tem coisa que tá passando com que tá incrível. Televidente, boa atenção para a cifra de Covid para a 8 de dezembro de ano 2021. Tem 164 casos ativos de Covid-19 na Bonaire. De esse 33 resultados de teste quadrenta, 9 a resultado está positivo, de qual 2 de casos não novo
tem uma fuente de contágio na escola of acolhida de Mucha. Tem 6 pessoas de Bonaire no hospital com Covid-19 e um total de 18 pessoas a recuperar de Covid-19. Televidente e oyente, nós passa para um corte comercial e agora nós regressar. Mais notícia. Queda conosco.